Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye. Ikaze makuru yo kuri uyu wa mbere uyu munsi turi tariki 6 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2025. Twinjiye makuru yo muri rukerera na makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubabwira kandi ko muri aya makuru ushobora kuyagiramo uruhare rwa mbere nuko twandikira, urwa kabiri nuko dukurikira, urwa gatatu no gusangiza izi nkuru nshuti n'abavandimwe banyu batandukanye kugira ngo amakuru agegera kuri benshi. Mu kanya gato rero ndababwira yuko tugiye kugaruka twinjira amakuru arambuye, ariko reka mbanze mbanyuriremo zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Turaza kurebera hamwe quartier zigera kuri 3 zo muri Uvira zaraye zirasiwemo amasasu menshi cyane. Ndaza kandi kukubwira yuko imirwano yongeye kubura muri Masisi, imirwano yakaze hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 na FARDC, ikaba yabereye ku misozi ya Kibirizi muri teritwari ya Rucuru. Naho turanyarukirayo tubabwire ko FARDC bafatanyije n'abarundi bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa Ibusanza. Aya makuru ndazana none kukujyana muri Uvira, mubwire ko abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana n'inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa 23 mu misozi ya Runingu. Ndaza kandi kukubwira amakuru amaze gutangazwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, bavuga yuko ngo hari abarwanyi bagera kuri 16 umutwe wa 23 baba abiripotinze, abandi abarwanyi ngo 16 ba 23 ngo biripotinze, abagera kuri 23 ngo bakekwaho gufatanya na 23 ngo ripoti bafashwe matekwa. Ibi turaza kubirebera hamwe. Amakuru ameze gutya rero niyo tugiye kurebera hamwe hano muri aka kanya. Nizere ko mwagize ijoro ryiza, nizere ko mwakomeje kugenda mugira igitondo cyiza. Hanyuma rero mbere yo kujya mu kazi munyemerere tubanze dusangire amakuru mu kanya gatoya ngiye kuza twinjiramo ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye muri aya makuru yo muri rukerera. Reka twihuse n'aya makuru tuhere muri quartier zitandukanye. Ni quartier zigera kuri 3 zo mu mujyi wa Uvira, bivuga yuko zarayemo amasasu menshi cyane. Amasasu yaraye arasirwa muri quartier zitandukanye zo muri Uvira, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Hakaba rero bivuga yuko ngo Wazalendo umwe yakomerekeye muri aya masasu. Andi makuru kandi akavuga ko ngo ubwo abarwanyi bo muri Wazalendo basahuraga ibirimo amatelefone n'amafaranga n'ibindi, ngo niho haje kuva ku kurasana, dore ko ngo bongeye kurasana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakaritsiye yumvikaniyemo urusaku rw'imbunda n'amasasu menshi, harimo ikaritsiye ya Kabindura, harimo karitsiye ya Songo, harimo quartier ya Benge n'izindi. Ni Karimabenge, quartier ya Karimabenge. Mwijoro rero ryarayerekeye nibwo hongeye kumvikana amasasu. Akaba kandi amakuru aturuka ngavuga yuko ngo imbunda ziremereye zakoreshejwe muri utu duce maze kubabwira haruguru mu rwego rwo guhangana n'ibi bikorwa. Umwe mu baturage batuye muri utu duce yatangaje ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana ngo ku
ku isaha ine z'ijoro rukaza kugera igihe cy'isaa 8 zo mu rukerera. uyu muturage yavuze ko yasize akomerekejwe aya masasu ngo yasize akomerekeje umwe muri zi wazalendo akomeretsa mu rwambariro n'abasirikare ba FARDC batashakaga ko aba wazalendo ngo bakomeza kurasana n'izi ingabo za FARDC. uyu muturage yasobanuye kandi ko uyu wazalendo ngo wakomerekejwe n'aya masasu bikaba byabaye nyuma y'uko ngo bari biraye muri ariya makaritsiye harimo iya Songo abatangira kunyaga no gusahura abahatuye amatelefone n'amafaranga n'ibindi. izi karitsiye zarasiwemo amasasu cyane, hakaba harimo n'iya Kirubura no ku muhanda wa Mwami. urusaku rw'imbunda nini ngo rwatumye bamwe mu baturage barara bari maso, umudendezo n'umutekano wabo bisa n'ibihagaze. amakuru rero akavuga yuko ngo aba bongeye guhangana bikomeye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ahangaha nyine ubwo ngo izi wazalendo zagwaga mu kimeze nka ambushi, dore yuko ngo bigabye mu baturage bagatangira kujya kwiba no gusahura ibyabo. abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC rero bakaba baje kuhagoboka bagasa naho batangiye kurasana mu rwego rwo kuburizamo iyi migambi. reka twerekeze muri Masisi tubabwire ko imirwano y'ikaze hagati ya M23 na FARDC yongeye kubura hitwa Ikibirizi. mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Ukwakira muri uyu mwaka, imirwano y'ikaze iramukiye ahitwa Ikibirizi ni hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba wazalendo. ni mu duce twa Kibirizi na Kikuku muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. abaturage bavuga ko amasasu yumvikanye kuva saa 10 za mu gitondo kuri uyu munsi. bamwe rero bakaba ngo batangiye guhungira mu misozi itandukanye. ibice byinshi bikomeje kumvikanamo amasasu, kandi ngo ni amasasu menshi, aho bivuga ko ngo harimo gukoreshwa imbunda ntoya nini. kandi hakavugwa yuko ngo hamaze kurasirwa imodoka zigera kuri 2. gusa amakuru akavuga yuko ngo izi modoka 2 ngo ari iz'abaturage zaje kwisanga zarashweho. ni mu gihe abandi hari amakuru numvaga bamwe batangiye kuvuga yuko ngo ari imodoka za gisirikare zarashweho, ariko hoya ni imodoka ahubwo z'abaturage b'abasivile zarashwe. reka noneho twerekeze muri teritwari ya Rucuru mbabwire ko abarwanyi ba FARDC bifatanyije n'abarundi bakagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 ahitwa Ibusanza ahagana saa 11:25 zo muri iki gitondo. imirwano ikomeye, amasasu ngo yongeye kumvikana mu duce twa Busanza, Kinyandonyi na Kisharoni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. amakuru aturuka ahangaha dukesha abaturage baherereye ahangaha avuga yuko ngo ari imirwano yatangiye kumvikana hagana ku isaha 10 akaza akusa naho arekeye aho kuvugaho gatoya, ariko abyageza ku isaha 11 amasasa kongera akaba menshi. abaturage bavuga ko abasirikare b'abarundi bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 biherereye aha muri ibi ibice bya Busanza, Kinyandonyi na Kisharo ni muri Rucuru.
amasasu rero ngo akomeje kuba menshi agenda yiyungikanya ahangaha gusa amakuru akavuga ko ibikorwa bitandukanye yabaye iby'ubucuruzi n'indi mikorere byose nta cyizere cy'uko biraza kuba kubera ko aya masasu ngo arimo kugenda yiyungikanya kandi azamura urwego bivuze ko ngo akomeje kuba menshi. Reka noneho twerekeze no muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko mu misozi ya Runingu na Sange hongeye kuramukira imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bari kumwe na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imirwano yongeye kuramukira mu misozi ya Runingu no mu duce twa Sange ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage baravuga ko Wazalendo bashatse kwigarurira agace kari mu maboko ya M23 aharuguru za Runingu, ariko ngo ubwo bagabaga ibi bitero bagambiriye kwigarurira ibi bice baje gusanga abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye ahaza Sange nabo ngo abari tayari, bityo rero batangira kurasana bombi. Abaturage benshi kugeza ubu ngo ubwoba ni bwose ngo bakaba batangiye guhunga berekeza Kiriba no mu nkambi ya Kavimvira. Umwe mu baturage yavuze ko inzu zigera kuri 20 zarashweho bigatuma rero batangira kugira ubwoba ndetse ngo n'abari bihishe mu nzu batangiye kuvamo mu rwego rw'uko ngo ubwoba ari bwinshi. Reka rero mbabwire yuko hari amakuru atangazwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC kivuga yuko ngo abarwanyi bagera kuri 16 ba M23 ngo abashyize intwaro hasi bakiyunga kuri iki gisirikare. Abandi kandi ngo bagera kuri 23 ngo bafashwe matekwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Amakuru rero avuga yuko ibi ngo byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho iki gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bivuze binyuze mu muvugizi w'ingabo mu bikorwa bya Sokora ya mbere ni Letona Mark Erongo yavuze ko bamwe muri aba bafashwe ngo bafatiwe mu karere ka Rubero kandi ngo bamwe muri bo bamaze kwemera icyaha mu gihe bari mu maboko y'inzego z'umutekano. Nk'uko uyu muvugizi yabisobanura ngo bamwe mu barwanyi bashyize intwaro hasi bari barajyanwe ku gahato mu nyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa M23 ubwo ngo bafataga ibice bitandukanye, bakaba rero ngo bavuyeyo bitwaje intwaro zigera kuri 6 n'imyenda ya gisirikare. Mu kumenya aya makuru rero nagerageje gucukumbura ngo nkurikirane menye ibi niba koko ari ukuri, ariko nza kuvugana n'abantu baherereye ahangaha bivugwa yuko izi operasiyo zabereye, bamwe bambwira yuko izi operasiyo nta zabaye. Hakaba hari amakuru avuga yuko ngo ibi bishobora kuba atari ukuri nk'uko n'abaturage baherereye muri ibi bice babivuga. Hari rero andi makuru nanone nakomeje gushakisha akavuga yuko izi ngo zaba ari tekinike za gisirikare zatangiye gukoreshwa n'iki gisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Congo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu rero ibintu nuko bimeze, icyakora reka nkwizeze ko ndi bukomeze gushakisha amakuru ashoboka ayo ari yo yose kanya ndaza kugerageza amvugane n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 menye neza
neza ibijyanye n'iyo nkuru. Gusa icyo nagutangariza cyo nuko kugeza ubu abaturage bavuga yuko izi operasiyo bivuga yuko iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakoreye muri ibi bice, izi operasiyo ngo ntazigeze zikorwa. Reka mbashimira inshuti bakunzi bacu rero mudukunda kandi mukadukurikira hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Ibitekerezo byanyu ndabikeneye hasi aho ngaho, mumbwira uko makuru agezwaho ko muyabona, kandi like zanyu nazo ndazikeneye. Niba uri mushyashya rero ndongera kukwibutsa gukora subscribe hano ku Ibendera TV, inanakubwira ngo mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kugira ngo utaha amakuru ajya kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Abagiye mu kazi rero reka mbifurize kuza kugira akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe muze kugira gahunda nziza. Imana ibarinde.